Triza Wanjohi mawuok Mathira e kaunti ma Nyeri kod Jessica Chelule mawuok Bomet e joloch mag tugo mar Skiza Chapag yudo siling 50,000 moro ka moro. Joloch go bende yudo thuolo mar romo gi jawer mar Injili MC Solo kata Max Solo e studio mar Citizen. Skiza Chapag gero talanta mar jower e pacho ka. Tugo no ni kod draw ariyo, achiel mar 50,000 kod machielo mar siling 100,000. Mich maduong' mar siling milion 1 ibiro mi jaloch e giko piem. Sitanisaidia sana juu niko na watoto shule. Itakuwa karo ya shule. Karo ya shule. Na umesikia rais ametangaza na wizara imetangaza kwamba wanarudi shuleni Jumatatu. Kwa hiyo wewe karo si tatizo tena. Hapana, si tatizo. Jamani, Teresia Wanjohi tayari amepata pesa shilingi zake 50,000. Nilidial *487*3# na akanipatia manyimbo nyingi nikachagua na nikaendelea nikakuwa na manyimbo nyingi. Every day nina make sure nimeweka pesa. Mashallah. Ndio ikue active kila siku. Nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin na nikafurahi. Heko sana. Namba ni *487*3#. Ukiweka uweke wimbo utawin.